Mokoi tat pat toksinadana masidagi equity we are not against India. India I play a kapai than a court satana. We are with India. Sinebako. Aduna India against the Lebanate within the framework of the Constitution of India. Equal separate administration Pamani Article 3 of the Constitution near Haidana Adumbagi picture of Mamakoin Pentore, but a Barasarkan Sutare. Where is Barasakana, Maitay Emasung Nagari and me and Huyang Jeva? Quagi historical game, Madame the Gay, at a day, Madame the Gay, Maitay Gidi, Maitay Naharun Sing Mayam, in the Adequate independent or Gadamani, a quay post or an out of the Marzer Tokivani, a quay Tungan Baleba or Gadamani, Haibage, Isielama, Nasi movement among young queen and like the lady, Hoshu lady, the Noka. Masibuna, Barasakana. India weba adugumba outfit singni adugumba group ni adama outfit sing adu haktang bara sarkarna anti India waire yengunatana even whole of the Meitei community je make hariba sugumba Meitei gi narun sing gi sympathizer on su u wai tare ko on the other hand even Naga jo yoksila Naga gi jo India the independent oigadabani ana NACN amasung kari hai Naga gi movement je kardawrimni Laim Nico, ceasefire Tori, Ozixo, separate flag, separate constitutions, the Yanada lady, and the high river Nagams who may take groups in anti India, or anti constitution, or Adugumba, Kari had movement, the high at might of Barsakan, Yangapa. Aduna Machine Maramo, Duna, Sagi Barasakana, Kuki militants in Sida. Shugin Namada, Peshapipa, Mokoi Kuzukulai, Pahena Tamba, designated game Tamba, Mokoida, pre movement of Wa, Mokoibo, Central Security Force in the action, but Simsi Tori in the Elbogo. And I see him Marxi the Neko, and Sagi, what is Habse, I could invite Orgusu, Lakadra with Rana Koi Kalisi. I don't I could allow Hana so negative one is young Seva. Whenever Chief Minister Y. KHEMCHAND, what is Hag and Hydra say? How many times Haribo cookie groups, Natraga may take CSO groups, say invite over Gaba. As a Masida, aha, Mesida di Migi Mutse cry assessment of Wayaba, dialogue discussion, the negotiation, the Airmana, as a deep and takes you am Tony Haribo parties animals say. Other Masi dialogue table, the Laknamagi, the Moktamasi force to sin at the Bayadeva. See, could when I Iran got USA got on the USA large Hudure. Moinanga Segi Iran say, Boom Tadawayaba, missile Tadawayaba, Tadare. At the Iran shoe, Yamna, Mapangan, Papa, the resilience over Leba, Webnina, Leptana. I say, war, you take this to the Kariani, Quagi, Yamna low cost over drone gumba, missile gumatona. America gi asset lairiba masagi Gulf countries lairiba Qatar gumo or su Bahrain or su Kuwait or sida masaya America yona kari hani kano to wa strike to budi yadramina hariba America gi interest sida Iran strike to la ero ko adana masagi da America na kari sina ke da ceasefire se matek no mugi ceasefire adu to da di no koi ekta Donald Trump na haise no tomna no civilization si mangal lani khola ne na threat se tori ne hariba adu gi threat to koi ga kari hari manipur da kai do bi ne dri no ba se kutu kuki ka no si no manga ni manung se no dialogue ki table la laktra boy din no koi bom thadar ni war su na traga koi no koi khulai do mulani war su na to aingi thabuk tor ni adu amata to deba adu na nga sa gi under the Kari Hani shadow of Su Haitare. Shadow is given Marum, I show is given Marum Sida, Cookie labor militants in Kina, Yamna, Maninga Katamas, cannot all later. Similar Requa. Other than I quite a hiding a day. City Y. KHEMCHAND, Honorable Chief Minister. Stin Ya Namudra Yaro, Tabo on a Tobio. She couldn't wait, but the Marto we was one Kari, some Zambaka and my piggy Hariboko. Suggestion. Nangi nga sagi hole MLA yang kai ni pan se Guwahati dra Delhi dra ma meeting ma kauro bo no koi kari solution se prokpada no koi mot khongdu
kari tawra ga yaga da kari tawra exploratory meeting ne ko exploratory oi matam se da idea mayam thorakani hariba madu ge idea do lotion biro simako so si tawra di yani si tawra si yani this is one way sima khadana ta atopa political party mayam sing se alto political party mayam sing se ga famina dana sida chief minister na meeting tawdana Congress party ki apa amana kaino atopa party CPI ki apa amana karino solution se kamai par puthoka ge je asigi suggestion se lobu ya heriba natraga na ahum subada se manipur university khangde koi ge leriba college mayam leriba sigi intellectual mayam jingse kauraga masigi solution se kamai puthoka dom na exploration nam changedana because we are now kari hani amambada ngasai koi chatpa amambada pot thibugum bage du mong tawri heriba intellectual mayam leriba university ki mayam se dagi no sum mot piu kamai tawgadagi hai bana singwase mase tawbama darkar lai sida natabada aikoina singdari badi hoji leriba central government gi sina koi BJP leriba kari hani chief minister adagi atai dei my council of minister sida power si pi da ba thabuk tawgusi yaro era sum thingba adai mong sum male hariba even ngarang wa phawa khudamana habada manipur ki security ki review meeting tawi hai ko masi security review meeting si manipur dage masi Indian home minister na tawri masi yauri se DGP ga security advisor yawe masi da ekoi wakal radi manipur ki issue ni na ai gi yung gi thabak ni na khana utar min na manipur chief minister amsung home minister se ko hom thok tra ba masi ko da base video conferencing ku thang da saruk yai hai ba masi tongan paper sing di phone ke chief minister se chief minister amadi home minister adu chief secretary khabar da di ai pa ba da kaya madu ai par ko khabar se kaya yaw da ba hai tare ko adu yaw ma di phare adu da hoji ki port se khana ri base da masi ki plan of action khara di khoi draw up tok ta bane da ko hai di yam high level ke roni ado thangai se me di masta operation law and order ki tawba sidi state government ki makha tawgadamani ada state government ki ju aji unified command je chief minister da pibu ki mong su mande am khotang meeting tawbai wani chief minister sindu airbag order su ngasi fawdu u de hariba aduna aikoina hiding ibadi yamno routine noiba thabak masai development ki labi semani thong sarani adu torni ada sumatam tasro sumatam mangan ba chief minister su ba ma gi determination na ma yauna aikoi lam si gi irang si amtang notion gi haibage wakhal se ai leita brain khali leite he je koina magi tori ba thabak tuna ta ko ne ba thabak to tawdramini na mokong da determination leite natraga mong da competence leite or natraga mong da proper advice bi no leite aduna si waraga de koi uji manipur ki parjana uji khali je till the next election anova government ama laga matam do koi manipur ki solution se lakadra ina khalle hariba hoji ki leiba sarkar se di matam lena bage sarkar oina tawre hariba matam lena bai di ma ba gi lambi thong semba masai gi kari hai ni bg ram mai bra kari hai adu adi yam routine ne badu di masai gi kari hai ni hana de leriba narega gi tawriba scheme da du maming thang to hongdok bai wani namaram nomit to khra heng bai wani madu da matam ha doi saruk ko di manipur ki leriba crisis se lotion na ba masi a thabak oina chief minister sina mana as the head of the government oibanina head of the government oibanina mauna tokhom thoi masi tawdraga di maka magi matam sig magi legacy se hoji koi gi sem na phungduk lu wa phum hai ba tare koi gi dialogue sina koi gi peace puruk na bagi amata ngai ra ba lambi tu ni hai ba ni sem na phungduk lu wa phum kama yembe cha koi gi honorable chief minister Sri KHEMCHAND masigi same dialogue ki line se mane hek chief minister oina wasakpa hekamat February ki tarik mari ra hain khali masidagi dialogue sina peace porakani dialogue si jam darkar oi hai se hanjen na sungang lai hariba koi tare ada masi yam chummi hariba ko pithri punamakta karigo conflict ama leraga di masi dialogue tawba reconciliation tawba negotiation tawba tungan ba maming ni ko masi loi tawnai ada akhoi na mu hangi ba question sina dialogue tawguduri se kana no tawduri se
masi mayak singna masi haibiyo hariba dialogue sida karam party yaudurira yaugadage ko natra dialogue is normally two party ke conflict oraga di conflict yawa party ani duma yes adagi mediator ama normally amana prithvi chana isibo ba masai mediator se nakal ani mong na thajaba se conflict yawa ba nakal ani mong na thajaba aduguma party amana mediator oi ko se khudam moina ba hanakta America ga Iran ga ngasi kan to widna ko ceasefire to widna ko masida Pakistan na masi mediator oi ko pai mo Pakistan na sindna ko tana even Switzerland ga kari hani meeting ga tawraga negotiation tawraga ceasefire ama 60 days ge ma to widna ko ada party ani maksi contact tawbangamba party ani masigi sida back channel da wari sabangamba adugumba changi hariba ko ada aikoi gi si koi conflict sia initially di aikoi na dum jengwada maitai ga cookie ga gi conflict ne hana mai to hai nei ko actually ai di maitai ga cookie ga di conflict se kya zu amaram da di lei hebsu yaning di hariba ko maitai di zum peace pamjaba sai gi shanti wana leiba pamba ada cookie da ju khoina karigumba yekna boi wakhan ju leita ba icham chamna koi hingdaba yade ani hingjabani makoi da koi mitai sina cookie singda yekna boi na su khande adong ka ado cookie gi da cookie su cookie paja misam mayamna di kasu mitai bu nusi da banate some militant organization khara su group te yauri ba khara makoi gi agenda khara cookie len semba separate administration semba pamba kangbu na koi mitai bu yekna boi na uba ya hariba ado koi sida di ai gamada mitai ga cookie ni suma har se ko party se ade handa ki sahi ge kano ge February gi tarik 3 9 ga swai de ge cookie ga naga ga su hariba ano wa fresh oi ba dum conflict ang mo hore conflict se da hojik di party se swai da manipur gi oina community ohum ji conflict le bi le re hai bi ya yo ko maitai su cookie su adagi naga su ado hariba party ohum se masige conflict se resolve toge hargadi chief minister haribana wari sagadam ni sineba fare wari sagadam ne haido kanana mediator oidoino manipur government na mediator oigadoira natraga central government na mediator oigadoira aduga certain kari hani cookie singi demand sida masagi separate administration PU Indian territory PU grana haibagi wafam su yauri adurgadi cookie singsina masagi masigi demand se lakpada manipur government na mediate tawraga masi wari sabada kasu fall daroi hariba because they are not competent to take any decision adurgadi masida khwaidai phabadi bharat sarkar na masi mediator oiraga wari sagadamne hariba ada mathang dam live question na are the parties ready for negotiation what is happening bagi adugum willingness labor hariba ade wari ma sabata aragadi both side tagi apamba pamdaba mayam do table la thamta bane hariba wari saba ise ngakang cha thakpagi koi phaminaraga adung wari saraga phol taba yabana te hariba ngasagi both side sigi natrago side ahum leire ko koi ga pamri sini koi gi pa koi na si di have se ado agenda ama tawraga mi gi apam basing je party gi apam basing je masi phongdo ka dabani hariba ada masi phongdo ko sida su amu khara luri ba mana suppose se maitai gi group se gi represent tawraga masi apam da basi kana na phongdo ka doiro CSO na putho ka doira datraga manipur government na putho ka doira masi su clear oide ar CSO similarly cookie gi su naga gi su makhoi gi CSO na pambaduna ngasagi moi praja singi apam oidoira moi si jamna kan elected oidana praja gi mihut oina sindwegi adungumba legitimacy lei basunate certain makhoi je kari hani CSO especially moi gi leising je adu moi backing dabudi leiba aduna masi khoi gi tawriba thabak se manipur government tawrise amambada ngasagi khoi gi yitum ga tagi bada amambada khunna bo honaba natraga kasai khoi mai english ta pramanam leidai ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯦꯇꯨꯝ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ it seems that Manipur government is at a loss ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ dialogue is the only way to restore peace and sum haiba tabadabadi nungaiba aduga khutti amta yaudaba khut yaugraba ba hane biren gi sarkar gi matam da su dialogue tongna ba kaimta effort amta toromde ada mangonda authority pidabagi ra natraga central government su hojikse dialogue tongna bagi mong su kaimta leite sometimes they have discussions with the su group ki parties induga madusu normally aina sum khamada agenda su sangdokpa khodokpa makhoi stipend piba asina jingba gi certain issues natraga krai waida designated camp thamba kraina sum tawi hariba aduna Manipur government se ngasai gi kaimta makhoi je clueless oi bai the English sarga they are clueless kai tawba da kai khangdaba ngaranga Churachandpur da ngasai journalist amana honorable chief minister KHEMCHAND da hangwada masi kamai tawraga koi solution se pura kada ge dialogue se kamai tawraga da hai da chief minister na khummi hai dune riba as nang na smile tawrido maduna smile tawuduna ngasai ge koi solution pura kada bine hai do madu rhetoric wena hai budi phajai aduga thangai sengbi concrete oiba kaino di natte hariba adu aina koina haining badi koina appeal tawning badi Manipur government se karigumba action plan ama road map am sembiyo ba ekhoi wari sage hargasu central amana semi road map to central government dagi ayaba to lobiyo ba in writing da ekhoi si toge natraga central government da makhoi request obiyo ba mase time bang bang noina mase dialogue se tawrasi ana se khudamana da hojiki siri KHEMCHAND ga sai wasa khebsi February gi tarik mari or male ngasi ga tharaga de mos mai se tha manga hele Tamanga helapuse dialogue tawni haiba action dem te yaudaba dialogue tawbudugi road map su semdaba plan su semdaba bara sarkar su submit tawdaba adagi hariba dialogue tawdri party su phajana well identify tawdaba sumai tawra direct tawleraga de ekoi solution se ekoina porakado mande adu aina mu aroi badam aina haining se sineba dialogue tawni harba especially kuki kamu se dialogue tawbi invite tawgada lakadra laoidra ise yam doubtful neba doubtful na singne yedi kaino da moide separate administration hai lai re separate administration pang kan tawdriba madui matang du pidri makai madugi political solution du leidri makai koi dialogue ka se yawning da bai mong le ba adu ai kana yawroi habidi haiba ngamde ko adu masagi invite tawdna khotna hai road map tu da kana taw madu da laktraga de force in of dam neba sometimes you need a force kaina da hojiki le se kuki gi sai se da khulai pai ba kamu sigi makho sina maram moidna masai freedom of speech ngangning ba kaya ngangam da ba makhoi gi leriba elected leaders sing su adom kari hani khulai pai ba mi sing duna threaten tawbadagi moi free one sungang da ba makhoi opinion su phangtok ngam da ba aikon hojik tari ba kari hani voice sidi khulai pai ba mi sing gi voice ne hari ba aduna khulai pai ba mi sing si khulai haina paihan nganu disarm to waje koina ta laitana haigrab se hojik phawgada Manipur sarkar na mana pangbagi mong da kaimda ta da bai mong da sam tawri aduna kaitang Manipur sarkar su akhang ahi mayam ga tanabiu magi leriba IS officer khangde advisor khangde mayam tanaraga masi solution ji kamai parakta ge road map ama masi phajana action mayam se nawa koi plan A plan B plan C ga hainari dana ko plan ama sembiyo ba plan semdana wai do dialogue tawguna hai si tawni na haibado madudi it is just meaningless aina ki amara on thamjage hojik lady film sida wahai khaktam haibaduna dialogue tawbagi wahi khaktam haibaduna santi lan lambi di oiroi thabak kalona na tawba mathau tai haibaduni yam fajaba phone makha hojik lady film sida waja hojik ki Manipur da santi frogna na ba CM na funduli wafam budi leire tawbada bu masigi funduli ojana summa sai road map singma ke yam mathau tai haibaduni hojik maru oina kugi maru oina santi furak pada kudung
khorau thangadoriba se khogi mihat pasing aduga athing ba yaudona nongmai kapsiraliba kangbu khogi toning ba toriba kangbu asi hana lakshindana ko manipur da khogi dialogue tawba aduga santi purun rabi khongtang changshin basi kadai phobo mai pakane khanbir masi kare yani yam sumi wanga kyana haido masagi mi si khulai paidana leiraba ada makoida kihanba natraga makoi khulai do illegal oina lauthoye adana mapangan kanna leiri makai dine masi wari ga saje hebado moi pak yagadam nate yes aidi makoina hojiki koina social media da sahi ahum muksida koin thengai je political solution first adui matong da tei lakadam ne ne moi political solution di separate administration sin eri ko ada makhoi bu masida kuki militant sing bo makhoi aje kuki militant sing ne ko masi makhoi bu bharat sarkar ni yengi ba mieng jine ba kwai de ge khoi da stumbling block hai dare ko lambi se pada khudi thiri ba khoi da apan bori bu se kari mieng yeng ge da kuki militant sing se makhoi tat pat toksinadana masidagi khoi di we are not against India I play ka pai dana khotna satna we are with India sineba ko aduna India gi against na lebanate within the framework of the Constitution of India khoi separate administration pamani article 3 of the Constitution ni haidana adum bagi picture ama makhoi na pen tawre masi bharat sarkar su thare whereas Bharat Sarkar na Maitai amasung Nagari yang mieng hu yang cheba koigi historical gi maramdagi ate maramdagi Maitai gi di Maitai naharon sing mayam India di koi independent oigadabani koi si force oina naw tawdana merger tawkhibani koi tongan ba leba oigadabani haibagi ichelama ngasi movement ama yam kuina lakda lei hosu lei dina ko masibuna Bharat Sarkar na anti India oiba adugumba outfit singni adugumba group ni adama outfit sing adu haktang Bharat Sarkar na anti India waire yengunatana even whole of the Maitai community je makai hariba sugumba Maitai gi narun sing sigi sympathizer on su u wai tare ko on the other hand even Naga jo yoksila Naga gi jo India the independent oigadabani ana NSCN amasung kari hai Naga gi movement je kardawrimni laimni ko ceasefire tawri hojiksu separate flag separate constitution sida yanada leirini ana hairiba Naga amasung Maitai group sina anti India oiba anti constitution oiba adugumba kari hai movement ni haina damai dong Bharat Sarkar ni yengakpa aduna masina maram oibaduna ngasagi Bharat Sarkar na kuki militant sing sida sugi namada pesa piba makoi kuju khulai pahena thamba designated game thamba makoi da free movement tawba makoi bo central security force na ngak sen ba simsi tawri ne yar boko ana asigi marak sida ne hojigi ngasagi wari sabse aikoina invite torgo su lakadra la oidra na koi khalisi adubo aikoina la oi hana su negative on su yengum seba whenever chief minister why KHEMCHAND wari sag and haribase ma kaya how many times hariba kuki groups natraga Maitai gi CSO groups se invite ogrageba as a masida mesida di migi mutse khra assessment awayaba dialogue discussion is the negotiation is the amana as a deep and takes you am tongni hariba parties animal se ada masi dialogue ki table la lakna mage damakta masi force sin da ba yadeba se kodam mai na handa Iran ga USA ga tongno basida USA se larje hodu ure moina nga sagi Iran se bomb thada ba yaba missile thada ba yaba kya thadare ad Iran su yamna mapangan phaba mapai de resilience oiba leba oibnina leptana sai war gi tactics da ye kare yani koi gi yamna low cost oiba drone gumba missile gumba tawna America gi asset lairiba masagi Gulf countries lairiba Qatar gumba or su Bahrain or su Kuwait or sida masaya America yona kari hani kano tawba strike tawbudi yadramina hariba America gi interest da Iran strike tawla aero ko adana masagi da
America kari sinner keda ceasefire si matik nomugi ceasefire adu tawdadi nokoi ekta Donald Trump na haise noi tomna noi civilization si mangalani khola ne na threat se tawri ne hariba adu gi threat to koi ga kari hari Manipur da kai do bi ne dri no ba che kutu kuki ga no si noi manga ni manung se noi dialogue ki table la laktra boy din nokoi ekoi bom thadar ni war su natraga ekoi nokoi khulai do mulani war su natra aingi thabuk tawrani adu amata tawdeba aduna ngasai under the kari hani shadow of su hai tare ko shadow sigi marum su sigi marum sida kuki gi leiba militant sing sina yamna maning wa khatam na kaino taw leire sima leire ko adoda aikoina haining edi Sri Y Khemchand honorable chief minister chin gaktan ya ngamuduna ya roi thabak oina tawbiyo ba si khudang mai na ba mar tawbi ya ba si one kari sam jamba kaino ma IP gi hare ba ko suggestion ma nangi ngasai gi hole MLA yankai ni pan se Guwahati dra Delhi dra ma meeting ma kauro ba nokoi kari solution se propoda nokoi mot khongdu u se kari taro ga yaga da kari taro exploratory meeting ne ko exploratory oi matam se da idea ma yam thorakani hariba madu gi idea do lotion biro sima ko so si taro di yani si taro si yani this is one way sima khadana ta atopa political party mayam sing se alto political party mayam sing se ga famina dana sida chief minister na meeting to dana Congress party ki apa amana kaino atopa party CPI ki apa amana karino solution se kamai par puthoka da ge se asigi suggestion se lobu ya heriba natraga na ahum subada si Manipur University khangde koi ge leriba college mayam leriba sigi intellectual mayam sing se kauraga masiki solution se kamai puthoka dom na exploration nam changedana because we are now kari hani amambada ngasai ge koi chatpa amambada pot thibugum bage du mong tawri heriba intellectual mayam leriba university ge mayam se dagi noi sum mot piu kamai tawga dagi hai bana singba se mase tawba ma darkar lai sida nata bada aikoina singdari badi hoji leriba central government ge sina koi BJP leriba kari hani chief minister adagi ate ide my council of minister sida power si pi da ba thabuk to gusi yaro era sum thingba adui mong sum male hariba even ngarang wa phawa khudamana habada Manipur ki security ki review meeting tawi hai ko masi security review meeting si Manipur dage masi Indian home minister na tawri masi yawri se DGP ga security advisor yawe masi da ekoi wakal radi Manipur ki issue ni na aigi yungi thabak ni na khana utar mina Manipur chief minister amsung home minister se ko hom thok tra ba masi ko da base video conferencing ku thang da saruk yai haiba masi tongan paper sing di phone ke chief minister se chief minister amadi home minister adu chief secretary khabar da di akhoi pa ba da kaya madu ai par ko khabar se kaya yaw da ba hai tare ko adu yaw ma di phare adu da hoji ki port se khana ri base da masi ki plan of action khara di khoi draw up to ta bane da ko hai di jam high level ke roni ado thangai se me di masta operation law and order ki to gwa si state government ki makha to gadamani ada state government ki su oji unified command je chief minister da pi bu ki mong su man de am ko tong meeting to we wani chief minister sindu airway order su ngasi phau du u de hari ba aduna aikoina haining ibadi yamno routine noi ba thabak masai development ki labi semani thong sarani adu torni ada sumatam chasro sumatam mangan ba chief minister su ba ma gi determination na ma yauna aikoi gi lam si gi irang si amtang notion gi haiba gi wakhal se ai leita brain khali leite he je koina ma gi tori ba thabak tu na ta ko ne ba thabak tu tawdramini na mokong da determination leite natraga mong da competence leite or natraga mong da proper advice bibi no leite aduna si waraga de koi uji Manipur ki parjana uji khali ji till the next election anova government ama laga matam do koi Manipur ki solution se lakadra ina khalle hariba hoji ki leiba sarkar se di matam lena bage sarkar oina tawre hariba matam lena bai di ma ba gi lambi thong semba masai gi kari hai ni BG ram mai bra kari hai adu yam routine ne badu di masai gi kari hai hana de leriba narega gi toriba scheme da maming thang to hongdo poi wani namaram nomit to khra heng poi wani maduda matam ha doi saruk ko di Manipur ki leriba crisis se lotion na ba
masi thabak oina chief minister sina mana head of the government oibanina head of the government oibanina mauna tawkham thoi masi tawdragadi maka magi matam sig magi legacy se kya phajaroi haina aidamai tawna thamjage yes yam no hujil le film sida yam mating leina tawge khanna haidok pudu khak nataba koi thabak un utpudasu koi wahi khak nataba koi thabak un utpudasu yam mathau tai haibadoni yam no hujil mota mataw karam nei khoi gi koi dialogue tawraga piece tawrakani haibasidi sumla wafum ne do dialogue karam na tawrakani haibasing matang da session aroi buna thambiyo mase honorable chief minister KHEMCHAND dialogue tawraga piece lakani haibase hanjin haibasida koi thain ngai gi gramophone hai nama lerame gramophone to da ngasage maduda kari haini ungiba yetum do pangchila matam da mase kari haini atopa track ta lakta da same track to hanjin na sum ungra sum leiba adana dialogue taraga piece lagani dialogue taraga piece lagani ado wa phai wai do di am phajare ado thabak to tongna no bagi wagi mathawna je khitang yawbiu haibneba thawna yawdra thabak tawba yadeba aigi chauki do adudang sum kondra sum leigeba thabak se tawruraga ai chief minister gi famdi lokthok pira gadra klaina ki wi mong leba adana hana birena chief minister oibusu delhi gi amit shah ki narendra modi ki adege kanon taw suzuki ki ebdo manipur gi praja puna mona roina khange moi ji mathawna gi yawde adu mathawna yawdo moina kai do chief minister winning in osineba mathawna yawna thabak tawbiyo ba action no utpiyo ba words without action has no meaning aidra english the wayam ledna ko adu action je khar tawbiyo ba adu center da highway abana highway adabana mana tawro power do khatang sin abiyo re ba constitution na pi re power do sin adana thambe base manipur praja khudingna loina khange aduna masi tawbusina makhoi action lokhatabusina wari base manipur praja gi kangluk khudingi praja sing naga oiro pangan oiro maitai oiro kuki oiro khudingma loina wari bane hariba khajiktang di gyan tabiro ngana makai tumurasu khajiktang hogat piro ani action je khara lobiro action je to we action de khoi hana haija gare aduga akhang he sutana biyo action long no plan to biyo theory da leibase kari ta kanade haibo wafam semai thamjaram ge yam phaja wafam ni khoi hujil le film sida yam thawna leina thabak tawbu mathau tai haibadoni ki aroi